kebun ya. Waduh, ini jurus paling ampuh nih. Wih, kita mau lompat. Belum jadi. Kita ulangin lagi nih ya. Wih, Spiderman mau beraksi. Nih, kita keluarin jurus yang paling ampuh. Wih, ya ilah. Kita jadi gak enak ditawain orangnya ya. Nih, baru nih mantap nih. Kita keluarin jurus. Yuk. Wih, wih, mantap. Wah, kok kita jadi otak-otak nih, gimana ceritanya nih? Wah, enakan Spiderman tadi gitu. Kita mau bisa lompat-lompat, bisa nempel kayak laba-laba gitu ya. Itu kita kayak ondel-ondel barongan. Kata papa, yang penting kita happy. Wih, kita mau berubah. Iya, kita gitu-gitu dulu. Ya, iya. Mantap, enak nih. Digoyang. Ring, 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 dong, ring, 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 ring. Ya. Pinggir got. Wah, gitu hati-hati banget kita nih kejeblung di pinggir got. Wih, ya. Wih, wah, teman-teman pada kemana nih? Wih, sepi amat, biasanya ada Sobri nih sama si Damo. Udah kemana ya, kalian ajak main sama dia? Itu sendiri mau capek lah. Aduh, kita kejedot. Gagal dah jadi superhero Spiderman-nya. Aduh, kejedot. Baru jadi ondel-ondel, kagak kuat. Udah jadi Spiderman aja kita dah. Aduh, malah kita pusing. Kayak keram gitu. Aduh, kejedot benjol ini urusannya nih. Ayo, bangun dulu dah. Ayo, Del. Susah banget nih musyawarahnya, Del. Ya, kita girang-girangin aja.